nó thằng nó đã tổ chức cho nó nè lập thì cho mình mà nhưng mà chúng cái đó cho nó trong này One of the things that there were several things that General Veng Pao preached to the Hmong people. One of them was the importance of education, the importance of respecting elders, and also unity. And it does my heart good today to see one Hmong New Year celebration in the city of Fresno and to see so many Hmong people here standing next to me. I want you to know that you are important to the city of Fresno. I love each and every one of you, and I am grateful that you are all able to be 100% Hmong and 100% American. God bless you. Nroog Chia.
chán số dạng cứ chỉ rong cái mò cái có mò a có một là cái nhiều san giúp là bông cho lúc chiều lẩu mông có bên trên chỉ nó một chỉ củ